Banang penlong susu ia kena school jong kathan umden ki bawan ia ke jingnang jing start na Saint Joseph Higher Secondary School umden haka singi thoding jong katayo kata haka shupau tarik upanai jaleu arajar ar u MLA jong kathan yuba emerald bons im ulalej ban khap ribon kum kadak jong jingpli ia gawi ke kamera kablabu ia ke silam ai jing hikai bantip ia ki kor komputer lane ke komputer lab haka te ke school haka ba shipau teligi komputer set ki bathmai la yo ban bu haka ne ke kamera kabalong kum ke jingnang kentiu ya ki jingpule haka ne ke school haka ne ke sngi lai don lang o parish priest jong kalum sinai parish umden ufada peters imli nangta o assistant parish priest ufada joakim ubadiu principal jong ke school nangta haka jingi don lang jong ki nohikai bat ki khana school ki balaya kemen hadin balayo ya ki jingirap nau nong mi kaman ya kita ki kor komputer ki balabu hak school Saint Joseph Higher Secondary School la peniu na ke SRWP scheme jong snem arajar arpway arpwar Kasem ladai kumpet kijing kelagi dan sibul. Aga juk ke pemansua, aga por ke bah kecik 4 ton TV, 4 ton mobile. Ngi kum ki pun samla la ni kena ke. King set pemilin je ledi. High school ila ni le kai pelau la ni le kai mu nang chua de gubun mu. I perlok ya kenting mau ma ya taksier ma ya penduduk ma pun kirko jing le kai football ma tatat ke generation ke juk kala at por ko mensuan nang don ka por menisong siying kisam ime pa men di para jenge perlong ni jutuai bagi mau pulih ke bible kan syukur 4 don TV, 4 don mobile, 4 don kajuk kalau nak kumur. Ikan mau kajuk mensua bersundur, dan sundur mau kajuk keren nak ni nak puas apa. Mensua sundur haka real, tu kamera sundur haka real kita live pendiri li real, live pendiri li hidur. Ihab yang lain bani sundur di por kena wak di por mau samla mengaruh. Ihab yang lain bani sundur. Don we no sundur na kampna na nomong kerteng to romba supun sundur man ke subli kasri ko ni sundur man habi yang lain hang ti ko hostal kemudian lani am cesong lani utam jaga ko smart sundur son pihak yang lain ban up ban sundur ban lut ketika real live ndru tuli idol tidur sebentar tiyo uyo ban son tang lain
So we tio John Salmon. Apa tu berlut tu grill ni tak sejuk di side. Berlut tu grill no kerja kalau saya kecil tu. Ketu di keju. Kelaya. Din simne din arne dan ada belai penderu. Lalisa kan lupa lalam. Ia jimlan yang sejisin lah. Tiapan bolok lupa selang dur lah sim. Ajo kan mak selang dur. Ketu keju kelale. Mentah instan 1 minute, 2 minute. Vision mentah lah ya. John mentah lah. John mobile begitu ya tu. Lihat kita ya. Kipor gitu lah. Keju tu begitu lah. Mentah kalau kumni kalau kan susarong tenang. Paling tersiang bernirak kan malah pada yang penslo ya kan. Penginton kami komputer, beri lala bernirak itu support di komputer ya kalau buat komputer lah kan untuk dimutoi. Nak bentar tu baru, mungkin sim bentar, mungkin yo editing nang editing start dan bagian komputer. Kini tulen di kiwiru kubur dari kiwi student semua di penawan ini banyak sim bentar, nak bentar video editing kai kemudian. Agak beda, buat kali kejuran kamu ni kemudian aku masih penting bahasa di bawah Ibu Elias kini ki berdiri begini ki CGI shimu kini berdiri bentar sejarah. Is penting hasil dan nombor ini dikatakan ini hampir segi kualiti di bawah data ter is penting dan persyaratan balak penting ini direkam ini dipanggil kerenteng for belajar dan di nama pegawai lagi berpenduit baik diterekam di sini di modern shop dengan kelam dengan COVID-19 kawalah wit baik dengan terekam bagi penten telun di skim data ter tidak dijemput dan yang dan ini skam meminta bakal seperti kalau tanda kena Jepang ni sekian bagian membensu arah lala dan kontrol dan kontrater dan sumar kejoki ini sekian minat dan penbaik hari ini mana kalian menganggap ilo ini jadi school kebangilah dan bentar ada mensuat ini dan lengkap kalian kejoki lu dan maulem nanti dua kejoki simet lagi senang ditahu oleh Iwan lagi senang hotel lagi cakap hotel wakilnya sini senang kejoki Maulem di dua itu fi bana kalian itu ngaku syakri berit jong dan yang kedong berketain bagi nang lah dan syakri hamba ati por ke banwan but we wish all the best nanti di student baru kulit apa penpas bah pemerintah sini pembela bersudu jadi baru mi result jong ka SSLC bagi SSLC pembela bersudu ka St. Joseph Higher Secondary School sila pas bah mo di bendung empat dip kanungun even though we don't know how but result is good. Kami result jomos jom metric, but ni scam ba kibagun ni kibal api yang exam di pas congratulations nak bentar jom baru di student kibal pas di mana sa join yang 11 nanti lani hajui di Jakarta. We wish them all the best. All of you student do well in your class 12 exam. We wish to see you in days to come that you will perform well in your degree, in your master degree, those who have the privilege to continue for further studies. And seeing with the needs of the students and especially the local youth of our area. These computers will be in good stead for them as they are preparing themselves for their future life. As Elon Musk, the students or everybody should be very productive and useful to the society. We as the management of the school, we try to help the students and especially the youth of this area in whatever ways we can help. And your contribution to the school and to the youth of our area will be an immense help for them, as I said, to prepare themselves for their future life. So thank you so much, sir, for your generosity and for your help. I would have many list of your contribution to the school and to our area here in Umden. And there will be so a long list for your generosity, for your help. May God bless you and continue to give you good health of mind and body so that you may be able to do much more work for the constituency and for our area. Thank you and welcome.